pozdrav svima. Odlučio sam da snimam ovu igricu iz razloga što često izlaze novi update, međutim, igrica nije toliko poznata, pa nema toliko o njoj na YouTube, Google, na Steamu, tamo da se pročitaju komentari i ostalo. Nedavno sam primijetio da su isto izašli neki novi update, ovo je zadnja verzija, znači 2019. Koju mnogi igraju, ali opet nema sve o toj igrici. Neki naši ljudi, pretežno to su vjerovatno djeca neka koja ne znaju engleski jezik, pa ne mogu da se snađu na nekim stranim tutorialima koji su na engleskom jeziku, da skontaju nešto. Šta neko želi da objasni, gdje šta pripada u igrici, gdje šta može da se pronađe i tako dalje. Ja sam zadnjih dana više puta igricu počinjao od početka, pa do kraja sam prelazio da istražujem sve koliko je to moguće. Naravno uz pomoć drugih youtubera. Kad sam počeo da igram, zapazio sam debugera, youtubera i ovom prilikom ga pozdravljam. I on mi je dosta pomogao u početku da pomognem oko sklapanja motora. Međutim, kasnije auto nije htio da upali, a nisam znao zašto. Tek kasnije sam skontao da on igra staru verziju, a da u ovoj novoj verziji ima struja koja mora da se provede kroz auto, čak za svjetla, žmigavce i sve ostalo. Pa i brisače. E sad, ja ću da snimam, pa nadam se da će vam biti od pomoći, ići ću sve detaljno, znači što su drugi preskočili, ja ću da uradim što ja preskočim, drugi su vjerovatno do sad već objasnili. Ako sad tek počinjete da igrate ovu igricu, nadam se da će ovaj tutorial kao svaki drugi ostali pomoći. Da krenemo, znači. Ovdje biramo početničku boju vozila. To je sasvim bez veze kako god da izabiremo, sve do njega prefarbamo tamo nekim sprem, to ćete da vidite. Evo nek bude ova starinska, pošto je onako krš na početku bude. Import music file. To ćemo imati znači poseban jedan video gdje ću objašnjavati kako šta da uradimo što je van igrice, znači gdje ubacujemo muziku, farbanja neka, mijenjanje postera i tako dalje. Znači tu kliknemo import music file i sad čekamo da se ovdje ubaci za CD i za RAM. To radi da objasnim, ovo ovdje nije ni za šta bukvalno. Smiley je u meniju, a kad kliknemo na njega ima muzika u meniju, ali mene ova muzika jako nervira kao i muzika na radiju, zato ubacujem svoju muziku u svim vozilima, ali u Satsumu našu koju pravimo možemo da ubacimo i CD player u koji kasnije CD koji na početku imamo na stolu. U ovome prvom klipu posveću se samo znači u uvodu, znači meni ovome kući u kojoj živimo, šupi iza i ostalo, a onda u sljedećim tutorialima nastavljat ćemo dalje da igramo. Pa da krenemo, ićemo na New Game, od početka sve. Sliku profila, znači to je van igrice što ćemo objašnjavati. Broj 1. Prezime. Kad počnete pisati, izbacit će vam prvo zarez, pa obrišite. Prvo ide prezime. Našem, pošto se kanal zove na našem. 2 ime. Na našem. Datum izdavanja vozačke dozvole, koji izdaje vjerovatno, pa da. Kategorija koja se polaže, sad ovo ovdje on, to ugasimo. Zašto? Zato što ako je to uključeno, ako poginemo u saobraćajci neko ili slično, više ne možemo da nastavimo, morat ćemo opet ići na opciju New Game. Ali ako isključimo to, onda možemo da poginemo i rađamo se na groblju koje je u gradu kod crkve, gdje ćemo naravno ići da i to vidimo. Možda malo previše detaljišem, ali nikad ovo nisam radio. I da naglasim, inače ne igram igrice, laptop mi faktički služi samo za internet, filmovi, muzika, društvene mreže i ostalo, tako da nije baš nešto konfiguracija dobra, klasična grafička 4 GB RAM i tako dalje, nemam ni opremu, klasični zvučnici, slušalice, mikrofoni i ostalo, pa ako ima nekih primjedbi recite pa ćemo poraditi malo na tome, a vidjet ćemo sad kako će ići, koliko će biti od pomoći moje snimanje. Idemo, begin. Klik. Naglasim, imam nekih 9-10 modova, sad ćemo da vidimo, sad će da učitava.
realnog života, evo, imamo 9 modova. Ali međutim, valjda nije toliko razvijena još uvijek. Pa sam ja tu ubacio nekih modova da još realizujem, osim moda God mod, to znači da ne mogu da poginem, a to sam stavio iz razloga što na početku ću pokušati neke stvari da brzo obavim sa autom, sa kamionom, čisto da vam pokažem kako ide, pa ćemo nakon nekih par emisija obrisati taj mod da bi igrica bila realna, kako bi morali da pazimo kojom brzinom ulijećemo u koju krivinu. E sad ovo ovdje konzolu isključimo, da idemo, urin, da krenemo od početka, znači Monday, to je dan koji je u igrici. To je jako važno jer subotom i nedeljom bukvalno ništa ne radi. Ne možemo ni u trgovinu, ne možemo ni kod fletarija, to je mehaničar kog ćemo upoznati tokom igrice. Subotom su trke, tako da to će nam biti jako potrebne trke kad sredimo svoje auto. Onda urin, to je kad moramo da obavljamo malu nuždu, to je pa može biti, a i ne mora biti bitno, samo pritisnemo slovo P na tastaturi, on će da obavi svoje gdje god da bili. Glad, to je jako bitno jer možemo da se onesvijestimo, a ako se onesvijestimo budimo se na groblju, znači nastavljamo sa groblja, prekidamo sve misije, nastavljamo sa groblja. Trst, koliko smo žedni, to možemo da ugasimo žeđ vodom ili pivom, nemoj da se zeznete pa da mislite sa onim sokom što može da se kupi u trgovini ili sa mlijekom. Sa mlijekom možemo jako malo da ublažimo i glad i žeđ, međutim sa sokom ublažavamo samo žeđ. Samo glad, a ne žeđ. Fatik, to je umor, odmarati možemo u spavaćoj sobi koja je preko puta tamo, na krevetu, na zadnjem sicu od Sacume koji je trenutno ispred garaže se nalazi, pa kasnije ćemo da namontiramo. I ima jedan sic po koji ćemo otići, možda ovo je možda u sljedećoj emisiji, na groblju. Stres, to možemo da rješavamo u sauni, koja je iza nas, to ćemo isto da pokazujemo. Ići ćemo do nje. Prljavost, to možemo da riješimo tuširanjem, a možemo, izvinjavam se, a možemo i u jezeru, to je, bilo koje jezero ima ih koliko hoćete, samo je potrebno neki imen je trebalo u početku. Ja uđem u jezero, ono neće da me opere. Međutim, treba dublje ući i onda tek prljavo spada. Money, pare 3000, idemo prvo pare da riješimo. Na početku imamo samo 3000, ali u ovoj zadnjoj verziji ima poklon novogodišnji. Da vidimo, znači novogodišnji poklon. Naše ime, na, zovemo se u igrici na, dobro. To je novogodišnji poklon. Pritisnemo slovo F i otvori nam. Tu dobijamo jedan floppy disk koji ćemo kasnije da iskoristimo. Radar Buster. To je predmet koji, znači to je jedini predmet, ja mislim, koji ne treba sa strujom povezivati u autu. Stavlja se na instrument tablu i zbog njega možemo da dobijemo kazne. Imaćemo posebnu jednu temu gdje objašnjavamo zbog čega možemo da dobijemo kaznu od policije. Ovo je jedan od tih stvari. Ako nas policija zaustavlja, dovoljno je samo da ga desnim klikom miša skinemo samo da spadne i nećemo dobiti kaznu zbog njega. Imamo alkohol, buze. To ima, tokom igranja moramo da skupimo tih flaša. To nećemo piti zato što onda ne bi mogli da nastavimo tutorial, ali bukvalno ovako se slika kreće. I ovo je pare. Random gives money. Pritisnemo slovo F i otvorimo. Evo imamo 4579, znači 1579 smo dobili. To je znači naša dnevna soba. Kasnije ću ja da slažem ovdje neke stvari, to ne znam da li bih snimao, ali ne vjerujem da hoću. Čak ako budem snimao, taj dio ću da preskočim. Spavaća soba koja ne koristimo, ni zašto čak ne može na tom krevetu da spava. To je vjerovatno od roditelja soba. Da, zaista postoji roditelj u igrici. Ovdje ćemo isto da slažemo nešto, to ću sve ja da obavim. Van snimanja. Mapa. Ajmo na mapu. Evo ovako. Ovo je trenutna naša lokacija. Naše kuće. Ovdje iza je naša šupa do koje ćemo isto u ovom snimku otići. Ostrvo. Tu ćemo naći dosta važnih stvari koje su nam potrebne za dalje igranje. Tu ćemo ići u jednoj od emisija. Što prije to bolje jer nam je potrebno jedno bure.
Grad, znači do grada kad idemo tu, pređemo prugu, dolazimo na prvo raskršće. Mnogi idu ovdje desno, ali tu da je put jako komplikovan, pogotovo ako igrate bez ovog moda, tako da su veće šanse da poginete. Ja lično idem ovdje, skrenem lijevo, onda druga raskršća desno, crveno označava asfaltni put, tu onda opet skrenete desno i sam idete op. Nemoj da se zeznete, imate ovdje skretanje, to ono kojim vidiš kad bi išli težim putem, tu izlazite, op, i dolazite u grad. Kad dođete u grad, prvo s lijeve strane je benzinska i trgovina, ravno ako nastavite, pa desno, znači prođete trgovinu pa tu desno, tu je groblje u kom se rađate, ako nastavite ravno, pa lijevo, u stvari, izvinjam se, znači od trgovine je ravno, pa lijevo, tu registrujemo auto, ako nastavimo vamo dalje ravno, pa lijevo, ovdje primijetio sam da mnogi youtuberi, u stvari nisam primijetio da i kod youtubera to radi. Imamo posao sa govnima, bukvalno kamionom, čistimo septičke jame. Na poziv, znači kad nas zovu na telefon da primimo posao, imamo 5 ukupno kuća koje obilazimo da čistimo septičke jame. U kamion ukupno mogu da se napune 4 i onda moramo ići da ispraznimo kamion. Mnogi youtuberi ono samo otvore da isprazne cisternu i kasnije se čude zašto im je na kućnu adresu došla kazna, a pošto igrice na finskom pišu kazne, pošto je finska igrica, ne znamo da prevedemo. I onda sam ja istraživao i shvatio sam da bilo gdje na mapi, ako istovarimo cisternu, onda dobijemo kaznu. A ovdje, znači, ako dovezemo u komunalno, tu platimo za punu cisternu, košta nešto oko 1400. A po istovaru septičke dobijemo 1200 ili 1300. Ajde da uzmemo u obzir 1200, znači 5 septičkih očistimo, to je 6000, a platimo oko 1100, znači, aj neki 2000, znači 4000 u plusu zarađujemo. Znači, to morate da obratite pažnju, znači nema nigdje istovaranja dreka, kako neki youtuberi kažu, nego samo tu. Idemo dalje. Ovdje je telefon. Sad recite šta priča o telefonu, smara. Jako je bitno zato što ne samo da primamo pozive preko tog telefona, nego u slučaju lošeg vremena, znači grmljavina, kiša i ostalo, on ako zazvoni i ako se javimo, znači klikom tu, možemo da poginemo. Udari nas strujni udar, čak i telefon pregori i onda dobijemo od telefonske kompanije da moramo da platimo troškove popravke. Tako da je najsigurnije da se ne bi zaletili i javili kad grmi da nadi, evo posla sad će biti love. Najbolje je samo priđemo ovdje i na ovu utičnicu. Klik, iskopčamo telefon. Kad hoćemo da vratimo utičnicu nazad, samo kliknemo opet, ali na utičnicu. Op. Mora da se pojave ruka. To je to. Idemo dalje. Ovdje, to smo preskočili u prostoriju, najbitnija prostorija. WC, wow. Znači tu možemo da pijemo vode. I tu, znači evo ga, Save and Quit Game. Tu sačuvamo igricu. I bilo gdje, znači WC da ima na mapi, možemo da sačuvamo igricu. WC vam se nalazi, znači, ovdje u kući, nalazi vam se na deponiji otpada, nalazi vam se iza trgovine, tamo iza. Kod fletarija ima jedan WC sa desne strane, znači kako gledamo izlog trgovine sa desne strane, i ima kod, ne znam u ime, onaj što kockamo sa njim, vidjet ćete, pa kod njegove kuće, njegovu kuću moramo znači da osvojimo na kocki. Osim para možemo da ulažemo auto i kuću. Kad smo već kod toga, znači ne smijete, ako baš ne upraksate da igrate, u pitanju je kartaška igra Blackjack. Ako ne znate igrati Blackjack, potražite na Google da i to sad ne objašnjavam. Ako uložimo auto, mi znači ulažemo sad sumu našu. I ako je uložimo i izgubimo je na kocki, nikad je više nećemo moći vratiti. Takva je igrica. A ako pobjedimo u ulaganju auta, onda da dobijamo rasko, kako ga već ko zove, koji možemo naravno kasnije isto kod fletarija da popravimo, odvezemo kod servisera ovoga ovdje
inspekcije da ga registruju, da dobijemo tablice iza njega. I to je to. A što se tiče kuće, ista je takva priča. Ako izgubimo, nikad više nećemo moći povratiti. Gdje onda da radim, šta da radim uopšte. Spavaća soba naša. Vidi kako je slatka maca. Mjau. Garfield. A kako ovdje piše Befield. Posteri. Ovdje inače vi ćete imati drugačije. Sva tri ova postera drugačija. Kao što sam rekao, to ćemo objašnjavati kako to mijenjati. Ja sam stavio neki, evo, garaža servis. Stavio sam trke koje su bile 1914. U Indianapolisu, 30. maj. I hot rod garaža. Malo starinske vintage. Kockice, to ide u auto na retrovizor, srednji, unutarnji, radio, evo ovdje on off, znači na slovo F palimo, ne daj Bože da slušate ovaj radio, ali već kad smo tu samo malo, to, channel switch, na kolutić miša tražim, ne, samo malo, a da, znači na ovome radiju na F sve funkcioniše, dok u autu na kolutić miša, zato sam mislio da je i ovdje na kolutić miša. Znači F, a na kolutić miša pojačavamo i smanjujemo. Idemo dalje. Ovdje, dovoljno je malo da priđete, na Q ja igram na standardnim opcijama, pijete vodu, vidite kako se strž smanjuje. Ja sam ubacio ovdje rock, balade, XU i tako neke. Dok, opa, nisam htio kanal da mijenjam nego da ugasim. Gas. Dok sredimo se cuma, onda ćemo vidjeti nešto žešće. Lopta koja ide tamo u koš vani, ali to nikog nisam vidio da igra, moraš doći pravo pod koš da ubaciš u koš. Svi smo smatani da igramo basket. Još nešto, ovo ovdje. Ovo je mapa trka. Od 10 do 6, znači trke su. Ovdje znači naša kuća. Samo malo. Početak starta trke je ovdje. Ali najbliže da ne idete sad ovuda, opet maknemo, op, samo okružimo tu i tu da dođemo. Znači tu, op, i dođemo tu. Tu je početak. I vozimo trku. A ima i ovdje još jedna trka, ali o tom ćemo kasnije trkama. Znači to je samo staza kud idemo. Da se vratimo u kuhinju. To bi bilo to. Ovdje je peć, tu ćemo da pravimo kafu. U jednoj od emisija. U jednoj od emisija će ići samo posebne tako neke stvari da radim. Kobasice. Možete da jedete znači samo ovako. A možete da ih otpakujete pa jednu po jednu. Naravno mogu i da se roštiljaju, to ćemo raditi. Ja ih lično ne jedem ovako odjedno, nego ih otvorim. Pa kako mi glad raste, tako jednu po jednu jedem. E sad, kako otvoriti uopšte taj paket? Dovoljno je samo da stavimo na roštilj, ne mora da bude zapaljen. Samo stavimo na njega i one se otpakuju i onda možemo da jedemo. Zato roštilj kasnije ću sređivati ovdje, pa ću da pokažem. Sad, evo ga, Dance 90-ih. To ćemo možda u autu imati, na CD-u. Otvorimo, da vidimo kakav je CD. To je to, pokazuje će mi kako izgleda CD mijenjati. Zatvorimo CD. Zatvori se. Pivo, aj mogli bi jedno pivo za početak. Da popijemo. Opustan prvo. To. F. Cup. E sad, flash od piva to nebitno gdje bacati jer sa svakim save-om i novim ulaskom to se poništi. Popij, brate, ajde pa da idemo. Dovoljno je 3-4 piva da vam slika počne pravo šetati. Frižider. Malo tu kao šta slažem jer mi je teško to tu složiti. A inače sam bolestan, vidjet ćete i sami. Ovdje slažem pretežno stvari u magazin. Idemo dalje. Proći ćemo skroz oko kuće. Nije u funkciji, izvinjavam se. Tuš.
Znači, pustimo vodu, možemo da čučnemo tu, pa da ubijamo žeđ, a možemo ustati i onda klasično kao i kod nas u našim kupatilima pricnemo to tu. I vidite kako spada naša prljavost. Sauna, sad ćemo nju da objasnimo. Znači, saunu da bi koristili. Potrebno nam je ova kanta koju napunimo vodom, ali sad nemamo vremena to da objašnjavam. Napunimo je vodom, stavimo je tu, uzmemo kutljaču, ili kako se već zove šta je ovo, lijevi klik miša, F da bi je koristili, i desnim klikom zagrabite vodu i prosipate, ovdje to ćete morati sami da tražite pod kojim uglom da prosipate, to mi ne treba bješ tamo. Kako pokrenuti saunu? Ovdje znači koliko da bude ugrijana, koliko vremenski da se grije. Ugasit ćemo. I jedna napomena, ako sauna predugo radi, može da izgori kuća, ovaj dio, ovaj, krene tako da može bukvalno čitava kuća da izgori i nakon toga kuća više nije u funkciji. Igrica sama po sebi nema tu mogućnost da se kuća renovira, obnovi, ali ima mod koji ja naravno neću da koristim jer ne koristim saunu, kako još kuća može da plani. Ako predugo TV radi, ako predugo vatra u kaminu gori ili ako zaspimo sa cigaretom. Drugačije ne može kuća da gori, zato pazite kako šta koristite. Kad prijeđemo igricu ovdje ćemo malo roštiljati. Ovo ne znam zašto služi. Idemo u drugi dio kuće. Na drugu stranu stvari. Sati svejedno danas nećemo stići u trgovinu, nećemo ništa. Kilovati struje koliko trošimo. Naša Satsuma. Vidite ovdje sad znači promijenio sam izgled kombija. Vi ćete imati klasičan plavi kombi, ali ako želite mod od ovoga javite se pa ćemo u komentar da ostavimo link. Ako želite baš od ovoga Madana, imate puno modova za kombi kao i za sve ostalo. Link za skidanje svih modova stavit će u deskripciji dole. Postoje dva linka, ja skidam, mislim ima više stranica, ali dva najbolja. Ovdje gore ako stavite stvari, one neće moći da spadnu, jedino ako se baš prevrćete. Možete se popijeti u gore da složite stvari. Kako se najlakše popijete, zatrčete se malo i skočite. Ako priđete ono blizu kao u GTA ili nešto, nećete se popijeti. To ćemo kasnije kad sa njim budemo putovali njega objašnjavati. Kako s kojim vozilom budemo objašnjavat ćemo, tako i naš skuterčić. Kanta za smeće, znači objašnjavamo stvari u kući. Sve smeće možemo da ubacujemo tu u kantu. Nju naravno možemo da pomjerimo bilo gdje. Da nosimo, natrpamo tu stvari. Start a fire, znači pricnete slovo F. I to onda stvori se plamen i izgori sve što ste ubacili unutra i to se onda stvara na deponiji smeća. Ranije je bila neka plava kanta ovamo na drugoj strani, sad je ova ovdje. Vatra se sama gasi, nisam testirao ako je u kući ili negdje da li će kuća da izgori. Vi ako hoćete testirajte i najbolje je da odmaknete. Ja nju inače držim na drugoj skroz strani. Sic o kom smo pričali, na kom se može spavati, evo ga vidite, slip. Ajde idemo i u garažu da vidimo. Dijelovi. Ovo je inače otvoren kanal, ali pošto ja volim da imam zatvoren, lakše da ne brinem da upadnem u njega, ja sam zatvorio ga. Ovdje imam prekidač, znači s kojim se zatvara, to je mod naravno. Evo vidite, kanal se otvara, kad uvezemo svoje auto, možemo da idemo dole, odozdo da ga šerafamo i tako dalje. Zatvori kanal, da ne upadnemo. Dijelovi, ovo su ovdje sve za mehanički dio auta što se tiče točkova, znači za montiranje amortizera, zglobova, diskova, kočnica, svega. Ovo ne treba da objašnjam, znači limarija. Dizelica s kojom ćemo morati da ubacujemo motor. Postoji
caka, znači ako je auto na točkovima, to je neka odgovarajuća visina, ispod njega se podbaci gajba piva, ubaci se dozgo motor, zavrnemo ga i vozimo. Međutim, to već nije realno, ja ću čak ovdje na dizelicu da dižem i kad točkove stavljam, što nije potrebno, jer to je neki bug. Idemo ovdje pa ćemo na policu. Ovdje će vam stajati zastava, to sam ja promijenio i tražio sam baš da bude na fazon cerade, vidite ovdje kako ima kao cerada, za svjećice. I naravno gdje ste vidjeli mehaničarsku radnju bez ženskih nogu. Ovo ovdje, tu punimo akumulator, dovoljno sa, ajde odmah ćemo ga napuniti. Evo ga vamo, ja to već znam na pamet. Znači čučni, stari neki akumulator, kasnije ćemo kupovati novi. Vidite, evo vidiš, da se puni baterija, stavimo. I to se puni. Sad, mnogi se zeznu, što se tiče ovoga. Kad je kazaljka skroz desno, akumulator je skroz prazan. Vidite, piše 8, 12 kao brojevi, to se misli da je kao do kraja pun. To znači mjerilo koliko je potrošeno, a ne koliko je pun. Kad je skroz desno, prazan je. Kad je skroz lijevo, skroz je pun. Bar se meni tako desilo, možda je kod vas drugačije ili nešto. Kod mene sada auto sređen, kad bi ubacio ne bi imao kontakt. A da je što više ovamo na lijevu stranu, auto bi upalio bez problema. Nek se puni, treba će nam, mada ću ja kupiti novi, šta će mi to. Ono o čemu sam pričao, što mnogi youtuberi nisu odradili zato što su igrali na starijim verzijama, struja auta. Meni dan danas stvara problem, iako sam isproveo 100 puta kroz auto, samo klikćem, ne znam gdje šta ide. Ali dok dođemo do toga potrudit se da znam tačno objasniti gdje šta ide. Znači detalj po detalj, jer to je jedna od najkomplikovanijih stvari, bar meni. Možda i jedna stvar zbog koje sam čak i odlučio da snimam ovo. Idemo dalje, to ćemo sve sklapati, ovo gore to vam nije potrebno. Seljačke novogodišnje lampice koje ukrasu instrument, tablu i auto oko pragova. Kanister s ovim kanisterom sipate, znači ne dizel nego benzin. To će nam trebati, vidite možete i ovako da ubacite u auto. Cup, hak. Bug, kako ide nazovem, da možete da provjerite kroz zidove. Znači, što se tiče toga da objasnim, znači imate zeleni kanister koji smo sad nabavili, njega na dizel, znači na dizel ide, nije dizel nego benzin, na benzin ide znači ovaj auto, Fletarijev auto koji dobijemo kad ovaj svoj odvezemo na popravku pa ga dobijemo kao zamjenski, rusko koji dobijemo na klađenju ili možemo da ga ukrademo pa ga poslije palimo na šarafciger, i zeleni koji također može da se ukrade od jednog lika koji stalno pjani pokušava da nas ubije dok vozi, pošto valjda nas ne primijeti pa sam vozi naprijed i pokušava da nas ubije, a njega možemo da ju stopiramo što ćemo raditi u jednoj od emisija. Crni kanister ili dizel gorivo. Dizel gorivo ide u kombi, u kamion koji je tamo i traktor koji je tamo. Međutim, postoji i loža. U ovoj verziji postoji i loža. Nisam primijetio nikakvu razliku između dizel goriva i lože, znači da kombi neće da brže ide ili nešto. Čak sam, znači, naspijem ga dizelom, čistim i vozim, pa ga ispraznim do kraja, pa ga onda naspijem ložom, pa vozim, nikakve razlike nema. Čak policija me je zaustavljala da vozim na ložu, nisam dobio kaznu jer ide na to neki kažu ilegalno gorivo. Tako da zbog uštede novca ja koristim ložu, to je znači crno je tamo, crni kanister, ali može crvena ručica na benzinskoj s kojom sipamo ložu. Sad, pošto smo tu obavili što tu, evo koša, tuf, ubacimo u koš. Nema lopte tamo u kući i nećemo igrati basket. Sad zadnja šajba. Što se tiče nje, znači može sve da po njoj šaramo, to ja radim u Photoshopu, zato što tamo može prozirnost da se odradi. Ima da se u katalogu naruče naljepnice, to jest folije za zatamljivanje šajbe, ali zadnju šajbu možete znači u Photoshopu, samo stavite crnu sliku, ofarbate sve u crnu, napravite prozirnost, da bi čisto vidjeli kroz šajbu, pogotovo kad vozite unazad.
i napravite sami sebi foliju. Za ove sa strane ne može, njih radite folijama, ali ovu zadnju možete. Ovdje, ako vam stoji standardna naljepnica, evo ja sam stavio Srbija, iako sam iz Bosne, znači ne volim da snimam tako, pošto je lakše za Srbiju. I gdje ste vidjeli auto bez Playboy naljepnice? Još mi samo fali beba u autu. Ali nećemo staviti bebu u auto. To ću vam isto pokazati, znači to se radi van igrice. Kao što može i dekoracija auta, limarije i ostalo. Sad moramo ići tamo u šupe. Ićemo sa kombijem. Nisam objasnio, izvinjam se. Skuter. U trgovini imamo kanistere, znači za svake stvari, ulje, ulje, antifriz, ulje za košnice, motorno i tako dalje. Ima žuti kanistri, gorivo za dvotakne motore, kao što su on i čamac koji je samo ravno tamo kojim ćemo putovati u jednoj emisiji. Znači u njega ide dvotakno gorivo, to se kupuje, nije skupo, ja mislim da je 99 samo. I ne znam koje su ovdje valute, neke MK, vjerovatno marke bosanske, šalim se. Ja ide malo polako. Sad kao kombi upalo, tuđete, enter, da malo mi zalogala, da. Prvo ovdje, pošto je dizel, ne pali iz prve, ovdje klik da dobije kontakt. Sad, ova ovdje lampica je za grijače, znači sad čekamo da se ugriju grijači, kad to nestane, onda pali iz prve, mada možemo i njega sad i ovako upaliti, samo onda vergla i tek onda upali. Ova ovdje lampica je za ručnu košnicu. Znači pritisnemo je da se nagne ovamo, desnim klikom je otpustimo. Lijevim klikom povlačimo. Evo, ugasila se lampica za ručnu košnicu. Ovdje su svjetla koja pali na slovo L, standardne igrice u slovo L. Radio, to nećemo sad slušati da ne ometamo. Ovo ovdje vi nećete imati. To ima sa ovim dodatkom ovog moda za ovaj kombi. Tu palimo svjetla koja ste primijetili ovdje gore na krovu. Evo ga. Vidite, sad krova svjetla. Ugasimo. Sve na lijevi klik, miš, izvinjam se. Ugasimo. Ugašeno. Da bi zatvorili, morate svaki put na bravu, to me jako nervira. I sam zadržite da bi odmah zatvorili, inače ako sam kliknete, on samo privuče vrat. U prethodnim verzijama na kuca, kad se naginjete lijevo, možete da provjerite i onda gledate okolo. Dok u ovoj verziji morate da otvorite staklo. Nakon lutić miša. Tek kad je staklo do kraja otvoreno, tek onda možete da provjerite napolje. Što mi se jako sviđa i realnije je. Ovo se odavno ugasilo, da ja imam taj God mod pa sad ne mogu da vežem pojas sa njim. Ali kad ga obrišem morat ću da vežem pojas i vjerujte mi da mnogo spašava pojas i šta još osim toga. Ako ne vižete pojas, to je drugi način zbog kog možete da dobijete kaznu. Znači kazne. Ako ne vežete pojas, ako vozite sa onim basterom za brzinu, treći način da dobijete kaznu je ako ste konzumirali alkohol, mislim tek nakon 2 piva da reaguje da ste pili alkohol, ako popijete jedno neće pokazati na onoj spravi za detektovanje, ili kako se već kaže. I četvrta stvar, zbog prevelike brzine, pretežno je brzina 100, ali ako idete sa teretnim vozilom morate ići 80. Palimo, znači držite dok ne sastavi, kad sastavi vozite klasično VASD, GB ubacujete u brzine, desna donja strana pokazuje brzine, evo ga krenemo. Ne mogu da vjerujem koliko mi baguje. Ajde ako neko zna, pošto snimam sa jednim programom, kad ga isključim, znači sad, onda prestane da baguje, a ako mi je uključen, igrica mi baguje, nije mi jasno zašto. Samo tokom snimanja mi baguje.
Ugasit ćemo ga. Enter. Izlazi. Prikolica. U nju ćemo da cijepamo drva i da vozimo, to nam je jedan od poslova. Eno, to se radi tamo. Biće jedna emisija i o tome. Kanister o kom smo pričali, njega ćemo također da ponesemo na benzinsku i natočimo. Njega pretežno koristim, napunim ga pa ga u traktor sipam jer traktor je jako spor. Vjerujte mi da se ne isplati sa njim do grada ići. Trebalo bi vam bukvalno 20 minuta u jednom smjeru da stignete sa njim do grada. Viljuške, to ćemo isto objašnjavati kad budemo sa njim se vozili. I ovo će nam trebati, ali kasnije od. Znači, traktor na prikolicu, znači kako šta budemo, sad nam je emisija naš kombi. Ajde. I kamion, da. Koji će biti u posebnoj emisiji kad budemo govnarali po jamama. Upadaj. Evo sad pali iz prve, znači sve do save game-a, ako nisam dobro sjao. Mislim, ja sam dobro sjao, mene odgovara. Ja hoću ovako. To pali tu. Izvinite, ja sam malo usporen. Evo ga. Rikverc. Ne mogu da... Ajde ako neko zna rješenje kako da podesim da mi ne baguje, mnogo mi igrica usporena kad uključim snimanje. Bilo ko od vas youtubera. Sad još nešto da pokažemo ovdje prije nego što odemo kući. Neću ga gasiti. Ovdje. Poštansko sanduče. Znači, evo ga. Ne, ovo nije naš. Nije naš. Na našem, nismo dobro upisali ime. Ovdje treba š. Nema veze. Zvaćemo se na najem kanal. Open mailbox. Ovdje dobijate sve račune, kazne i u ovom dijelu imate da kupite kompjuter. Ovdje dobijate katalog sa izloženim kompjuterom gdje on košta 6000 i tu znači možemo da ga naručimo i onda dobijemo kofertu koju ponesemo sa sobom do grada i pokazat ću vam tamo gdje se ubacuje, kao i ova jedna koju ćemo sad ići napraviti, koju pravim u samom početku igrice. Opa, već je bio u brzini. Mali gaz, glavi spas. Vjerujte mi da će vam to trebati. Iako sad s ovim popravljenim kombijom modom, kombi dosta je stabilniji i lakše je voziti. Evo ga, vratili se svojoj kući. Gasi svjetlo, bre. Evo ga. Otvori vrata. Enter. Izađi. Inače ne treba da zatvarate ništa jer sa svakim sačuvavanjem i ponovnim ulaskom kombi, traktor, kamion pa i ovaj motor se respawnaju tako da se sve obnovi na njima koliko god da ih polupate. Jedino nemoj da mislite ostavit ću ga tamo negdje u šumi pa će on ponovo da se ovdje pojavi. Ne. Gdje ga parkirate tu se i obnovi. Sam se obnovi, znači sve vrati se na standardno podešavanje. Ugasi se svjetla, zatvori se šajba, zatvore se vrata, popravi se ako se šta polupali, Mariju i ostalo. Ovdje, to smo zaboravili, katalog. Katalog u kom ćemo naručivati dijelove, znači sportski dijelovi, feluge. U prethodnim dijelovima imate feluge sa gumama, dok u ovom novom dijelu imate samo feluge. Znači kupite samo feluge i nosite ih kod fletarija
I sad na koju god felugu hoćete, koju god hoćete gume, na te gume montirate te određene feluge. Znači na svaku vrstu feluge može sve jednu vrstu gume, tako da možete imati bukvalno 50 vrsta točkova, sam ne znam gdje da ih složite. Idemo dalje. Ovo je, nećemo kupovati dok god baš sve ne sredimo, pa čisto naručit ćemo da bude na broju, da bude sve pokupovano. Folija o kojoj smo pričali, koja je stavljena stakla, sportski volan, ima još jedan ovamo. Ovdje sad, ovdje pokazuje stanje akumulatora, stanje temperature, ne, stanje goriva, stanje ulja u motoru, obrtajka, pritisak u motoru, vidite piše sedosimetar, nešto, pojačalo i zvučnici koje mogu da se ugrade u auto, CD player. Idemo dalje, ovo su sve sportski dijelovi, znači sportski zupčanici, lamele, auspusi, grana motora i tako dalje. To znači ne smijemo da imamo još uvijek zato što treba auto da vozimo na tehnički da ga registrujemo, a ako ga ne registrujemo ne možemo da učestvujemo na rally trkama, tako da moramo da prođemo registraciju pa ćemo tek onda da kupimo ove dijelove i trpamo na auto. Nitro imamo, još znači hladnjaka i ostalog. Sad ovo je znači obavezno na početku kupim. Znači primijetio sam mnogi kupuju kasnije, neki odmah kupe koji igraju sa čitovima za pare, ali eto ja igram sa običnim parama, ali odmah to naručim jer mi je potrebno, mnogo brže ide nego sa klasičnim alatom. Pojasevi koje ćemo kasnije stavimo, sicevi, evo ga taj drugi sportski volan, to ćemo sve kasnije da naručimo i da stavljamo. Žmigavci, sportski amortizeri, prednji i zadnji, 9500. I to je to. Sad idemo ovdje na tiljanit, kako bi rekli, i dobijemo kofiertu. Kofiertu znači pripremit ćemo odmah da je ne zaboravimo jer vidio sam da svi zaboravljaju pa i ja često zaboravim. Nju ćemo odmah da ubacimo u kombi. Op, neka je u kombiju, pa kad budemo išli do grada ubacit ćemo i brzo prođe dan. Evo kad zalazi mrak. Ne znam da li da snimam jedan tutorial, jedan dan u igrici. Ali mislim da tako bilo najbolje. Da ne smaram dugo, a da ne strpam u kratko, ništa da ne objasnim. A sljedećim emisijama, tutorialima, trudit se znači da sve brzo objašnjavam, a što preciznije. Ovo mi se malo odužio zato što upoznajemo se. I imajte na umu da nikad ništa nisam snimao, tako da ovo je prvi put da snimam nešto, prvi put da uopšte ulazim u igricu da snimam bilo za koga, osim screenshotova, ništa drugo nisam radio. Otvaram alat, pokazala se ruka F. Tu biramo alat, znači pritisak 1 je koristimo obične ruke. Pritisak 2, vidite gornji desni ugao pojavili se ključ i čekić, ili je ključ i ključ za svjećice. I onda biramo alat koje ćemo ključeve. To ćemo kasnije posvetiti i zato imamo jedan mod. Opet prebacimo na 1, idemo na poklopac, F, zatvoreno. I zato imamo jedan mod. Još ćemo tu svašta objašnjavati, ali još nismo došli do garaže. Pišamo P slovo da obavi on to svoje. Glad. Ajde, sad ćemo sve da pojedemo, posvijednut ćemo u sljedećoj emisiji da idemo u trgovinu pa ćemo kupiti sve. Znači glad, pritisnemo F, pojedemo, evo ga nestala glad. Polako ću da išpiški. Vrata po kući isto se spavnaju ponovo kad sačuvate pa ponovo uđete, tako da nije potrebno ništa da zatvarate. Jedino ako igrate na, kao što sam ja instalirao, pauza mod, znači koji mi je potreban, pošto ja ovo kad igram ne izlazim bukvalno, samo zaustavim, tipka Windows, minimiziram ako treba na Facebook ili nešto da riješim. Ponovo uđem u igricu, pauza, nastavim da igram. Do je neki dan sam igrao 4-5 dana, znači nisam izlazio iz igrice, sve sređeno, full, bukvalno 3 dana mi treba sve da sredim. A eto, 5 dana sam igrao, nisam se čuvao nikako igricu, samo jedan izbacim iz igrice, crashed game, sve ode. Tražio sam pomoć tamo po YouTube-u, ali niko ništa neće da mi pomogne. Da vratim koliko toliko dana unazad. Iako ne vjerujem da može da se vrati. Kupamo se. Da riješimo držines.
Okupali smo se, idemo čučni još jednom pravo da riješimo žeđ. Stres, to ćemo sutra da riješimo sa cigaretama. Sad, kako ćemo završavati svaki klip? 10 navečer već, a igri se počinje, ja mislim, u 2 poslijepodne. Svaki put ja ću ovdje da kliknem na izvinjavam se, na save game, da izađem iz igrice, a sljedeće snimanje nastavljamo tako što ćemo otići da se naspavamo, da riješimo fatik i nastavljamo da igramo. Znači igrat ćemo dan za dan. Ako bude tako išlo, ako ne, onda ćemo samo da spavamo i da se igramo. Šta sam još htio da kažem? Svaki put kad idete na save and quit game, igrica se pomeri za 2 sata. Znači sad je 10 sati najveće, sljedeći put kad uđemo u igricu bit će 12 sati ponoći, znači u ponoći sljedeći put nastavljamo. Tako da, do sljedećeg videa želim pozdrav, iako imam za sad 0 pratilaca, novi kanal sam napravio, izvinjavam se. Nadam se da će samo da me prati onaj ko prati ovu igricu, iako će kasnije biti, već kad sam napravio kanal iskoristit ću priliku da snimam neke tutoriale za neke programe i tako ostale stvari koje ne pronalazim recimo na YouTube-u, ili ako ima na YouTube-u nije dobro objašnjeno, ili nije u potpunosti objašnjeno nešto i tako dalje. Ne želim da budem YouTuber, ovo je čisto zato što me ova igrica navukla na ovo. Idemo, save and quit game i pozdrav svima!